Mais c'est hier, ouais non c'est ouais mais maintenant mi bi mi kudo le ko mi ma fon dagbe ya no kwa so azanto afoto no kwa tongo gbe mi degbe mi kudo te ni gbese ya ho ja male ye se ho e ho me bo ho yi henu pepele yo mi na do isin hanu mi Martin libre e diwe mi na besin e sodo e ho ton di do menjire be neta si a che pa e kan no mon ko ton to mi to fi bo e yon do mi bi hu no do e no mon ko ton e wa fo no bo ido pe ton e yo a che pa do so gbe di do menjire le e ngbon kaka be wa ido pe no mi yo e mi igbe nu pe dido e ni opo mmemme chilemi ho be den tasi me e do ta bo twen tro menjile e mi na so do ba po me kwekwekwe na yo ni ko pa e din ka bo ko je isi le e gblangun ne mamo Martin libre e so do e kweton din dorote sosa sen dodo pasa sinu konto e po do de menu le po ye jinjan yin kran popo le sen on de gbon tito me si hoton we no si hodo we lo apa ene hwe ba inu yo o hoe hodile he do sensi apa ho to mi to fi yo e na mo jemeton de men le bo dorote sosa e de afobon cotton Martin libre do ton bo sori hweton jin mi na to introjire to gansi jaka Patrice talon to hen wa loton e wa vivo no bi degbe men azan kun ire jen po men chele mi hon wa da yi e mo no men jile mi azan lo da kan bo azo e mi ra ho be mi na gbe kan de nu men chele mi bo dan se inu kan to za me de suti ten gbe de jin do kan ho ho nu e no gbe yo do ne Martin hon e we zon bo mi ra ho zan lo da kan Martin libre e so do we ton ji Martin libre do po e ti me po do men jile ke zan le tin bo isorote bo eyin ke zande lo bere to mi to fi bo to pe kle no gbo to pa ton le yo e takun mewe so ke zaman ko ton do tere do hun de huzo we foto no huzo gbero huzo enu kan yi lo tintin wenen le to ezon apa ni o di onu gegetin bo na le votoro ali ene onu weden Martin libre we sodo e kweton ji Martin libre do po e mono mejele lo iji fan kan sin ali nu o dil ahawa no àjọ e ní àjọ 33 dagbe sikaton e je no e ni sile egblagun e so be ni to sotun ni wa da hore ti bo yin kono kwene go be blodo me wi sin oye kan membo e to itonu e we do ji eni e wa tone la busol e we bi na so din o ja e ma eni e ti me po do me jire nugbo e Patrice talon do to hen wa loto e wa vivo nugbo me lo e karo bon cho me le wa nton de hun e dogbe ton e no kan we sun me le so mo ra pon pe mi ame àgbọn pé mi ra ho lo azo e wa do fun e ve o tue de lo blo yo e pagbenu me de e pagbenu e de me me chilemi de su ti tengbe lo fun re ve o lo e ka ton je ba de me vovo lo la bu sol e we sodo e kweton jin mi atun intro benjele se na nazan gete diyan no mon koton to mon jo e koro yin lo to mi to fi si apa ko ro po den mi atun do le la bu sol e we so ko eni ondo e kweton ji do fin o hogbonu si ka me dan khareti woro yin o gbego akhi e ro funele yo donc pe dele tin bu ro fune be don do amlo ma do nu me ro funele ye ro poro ko aton e wa e klobe ro fune nu e mo ro isi yo e ho ya men e ze nu oton ka we ko wu wa e klobe ro fune khala men ti lemi o di la wa nu e ye din yo e o men e so be ni to si asi aro ji de do o me bi gbe oji do lo ji fon kan wezun e no kan sin ye kamen la bu so lo ise fraternité e mo no menjire nu gbo e hogbo nu e ko nu e je o men nu e je ro hogbo nu e ya nu e je ro wa ke po nu e je ro dogbo po no le yo una ye wa zo ito mi megbon fi ne le bi khala me mi na tun do le ye wa zo de su police républicaine po mi ton le yo e o me bi duna fo to me ro ira ja isi ali nu e ni ho alo na to lo me chi le mi do ye wa zo dagbe e ni le bi hui do etonu ye yo era yon fraternité e so do ko ton jin mi atun le telegram e mi na so din e ti me po do benjire Patrice talon e dogbe nu ache paton le su ti tengbe bro le nugbo e do e oye pe yo e tintenje yo e kun ko so yan de bo me e pe owo tintenje pade me e ka blockage fun din yo e kun yan de bu pere pon wo ko ja ma e do e ni me menje le mi o di la fa ru azon ene go e ni ajo 33 mon koton e di asiton de bodo de utone boy bi orole e ni dogbe no yo de su ti tengbe menje le mi l'emblème du jour e hometon eton yo e lo wa ti me po do menje le dugbo do zin vie sin ha me don ne kana blogbon bo nu gege ti na vo no to ra le
nenu ezon debe ledin so jinja yin bo ke memi de yo fi le do mi teme le nu da si hutun ali nenu yo eso lobo so do to ben yebo tin gege menu ye metile mi minatun do menjire o tenpo e ko fon ton le ko ra gete zin me de zanre dion se pe ra yin kana ro to mi ton fi ko jamale bi hen ko enionu l'événement du jour e hometon yo e ti me po do menjire nu gbo en do nu ejije ro gbe ko sin ahiyo me don yo e gbe gbo lo je yin sabioji l'événement du jour ti me po do menjire ye gege e club e feneme nu e inu bo e ko sa lo bo sa fen pepe bo e ko ro kun menu ye bo e ko mo do golo itole meteme yo e inu oton kene jeji bo ye me ko aton mo e ka club e ro fene po le wazo enion mi atun itole menjire ro mi ade wara yi to gan e bi den vile ikle lo so di ne bo zan de din azo na je mi la ho sin gulagun le me bi ro wezun ji me bo nu e yan le na blo kan kaka bo nu mo na do ganji bo kana zan gete bo bo na no nu yo e ro nu mo ko ton to ro ku to ru lo mi atun be den to mi ton nyon le yo ye mai ho de bo na din to lo ipo lo yin ye me ma ko ro ko ale bo u20 bo bo la fo so sin le do ji ro fi mi do a hon me ko na ipe ro ton din e ko to me e ko da ko do bo be den to mi ton din e mo e de ro peta e me po lo yin de yo me e mo e de ro peta e me o Mexique ko do Argentine ko ye me bi hu e ko don hon po lo yin e to me e ro nu mo ko ton to de we ko Mexique ko Argentine ko be den to mi ton na ho ball afo so ho yon le ne me bo na si hudu doji o jen kan yi ton do de su bo l'événement du jour e ro fin l'informateur elotien etime kpodo menjire ache pa nu kan ton eyin romia do wada itan diyan ero nu glopon chun etiro ekoro le nu na igbon kon se do epere lo na no hui bona si upon me na si huzan gete de ben le l'informateur e wa do ho enion me mentile mi atun do menjire mi na so jakpata de so e mo do menjire nu gbo ero sin dan ho me horun kaka je diyan bo mi aro be le to mi ton do Patrice Talon eyin ho gba to de we diyan e wa zo dagbere su ti tingu we yan pon do ho ton kaka je din le ji hon jakpata iso ta tan wo yin ta me pon kaka yo le ye mo gbon yo ene iso yin we ko ton jin to ho ro gbeta ko ku ton LCB yo le do ezon e mo do jin mi na tin ye ko yi po le e bo ibo do ate pa o bo ja zo haji yo ko ijo ezon bo de afọmọ ko ton yo e na mo je mi ton to e hon mi ho jakpata mi manado mo je mi ton gbon don amen chele mi aja che news e be mi na so din e ti mi po do menjire ho yin to ire ha mi to ya re tin bo te pa gberun Patrice Talon run azo e wa temeten ro o mero fune kaka so iroyin me de wa nton de hun e dogbe ton ni me ti le mi e wa zon bo e ko so gbe loko ido Patrice Talon de me le ne kana logbon bo do zin vie so jinja yin bo tin me ni do ke me mi de o fi le do mi teme le wo e de afọmọ ko tonu ye mo je me do ide boro ye ni do azo do na hu se le matinal we te fon zan de su ti te ngbe lo bo no je nu kan itoro mi tonton e mi anu kun de su ti te ngbe zon to me e yo do PND huya hui don kai di hui tanto hui tene me gbo lo me don be to mi to fion Patrice Talon e da li de wayon e ke o de dai no me di be gbon di tele di wayon no kon ya de kanatine o klo no o me biero akwa do e bo ti me no benjire gle ko hui si ali no alo hagbe ru apa me bi ne ate pa kan won ton azo dagbe e wa do fune ro hui o me do gle si apa hui jinu kun si apa hui hla do benjire no gige di odo lo me tele mi be ne to mi ton e lai ho bola fo so ho do polo isin to me don ye yon ledeme e ma ko do ko ale yo bodu de jinatin yo hoja male bi huwero o ho nu gbo ere suwa igbe etime ko do menjere nugbo e do nu kwasun we me mi le din si azanto ko nu kun enengo gbe yo ewe gan na je romia de wada isi wa ipon ku tonu din e ko ra cho tonu fi bi e fi na lo mo nkan ton de resuwo fi bi ko ro sen hon e din me menti lemi bo e ko ro de na lo gbon nu bi na ido ganji yo e ro azomo nkan ton wa ere su ti tengbe Martin livre e di mi ale ko wa e ti me po do menjere nugbo Dorothée Sosa e mu e bo sensin ale nu ho e si huti me de me le yo e wa azomo nkan ton nyare tin bo ma do nlesin do wa kesin ha don aloko je otutan bo Martin libudo ero de tiwe ko dopo video ko niyan era ina mo je meton rodon lo mo je me de wa che pa robo ko igbe nayi era ibe ni ta si horo to mi to filen pere ro guruguru tan eso ikule a che pa bo edo zogbeji lo wara yi e mo no mejire kan ho no gbe yodo emi na gbe kan do azo emi na ho Patrice Talon e ko wa ga je fini di enu bo nu kan ina watin me ne bo edo nu kan ibodo deji lo yi eni odi la wa nen ajo 33 sika tan o ni o e ko je no yo si me ni wa da horo
sin dome do me gbe oji do wezun no kan sin ali nu ezon ti mo nu mo koton eji asito ajoda gbe ne bene to mi ton ro no vo to me do la me na ndagbe sin ali nu ko iten eja do nu kon don din yo mi ado nu kun gege nu gbo azoro te be na wa lo ro ko iten ne me nu gege tin bo na huzuru do la me na ndagbe sin ali nu mi ado lo do ko sin apa ko do gbeto pa ton ke zian tin be soro tin bo na ni ta mi do azo enele u bo nu kon ye na ro tin hu gan le ko de gbonda ye me chilemi era chen no poro mi ton le ho ja ma le yo ye henu pepele do do tenu mi eje mi ko de ne akro no gbero to ma wa so ta gbe ye na ho yo ho de vo na je mi si bo mi alewa lobodo gbe tonu mi ku do toro me bo ku do mo je me se